Parish Bakhuid tongin duai nagabinda kainga sen jang shimti Mary Nyngkong but he polius nang siang but bara saungut ki kun iduairu nagabinda Sharmalin Marngar ba pat ki kun giti bara bakniyo jingkoi jinghiang duairu nagabinda Matilbet nong klau nagabinda kajing Lait-ïa nagijing tejingkum duai nagabinda Ange Lawrence Pasaya Moit Awika bakin light nagajing pang jing shitam duai nagabinda ki inga senjong Riolin Pasaya Moit bakinio jing sup bat kajing Sngi Dait nagijing baron duairu nagabinda Gabriel Rapsang banyo kajing garku halo jongi kumjuru ni duai nagabinda Kundi Mary Rapsang bat Shaidpat Kelvin Lingdo bat Happy Ijik Men Rapsang Daik Men Rapsang bat Philista Rapsang badon hapdeng jimpang jing shitam bau train pen kai pen kia ni duairu nagabinda Felicia iba le toya ki exam nagabinda ki kam duai nagabinda ki inga senjang Burlin Mary nong neng bad Eliana Amari nong neng bad Brian O'Neill Nikla bakinio jingkoi jinghia duairu nagabinda Kerlang Nombri bad Jamshiing ba utrai un pen koi pen kia duairu nagabinda ba Edison badon hapadeng jimpang ke jing shitam bawin kerku kerdo ei haka ICU duairu nagabinda Kermen Scam tongni ba idandon hapadeng ke jimpang ke jing shitam duairu nagabinda LC Karbani badon hapadeng ke jing shitam duai nagabinda ba Kinson Karbani badon hapadeng ke jing shitam Nomor Laispa Saupo One paraya ro you try, hallelujah. Demani baulong play, hallelujah.
Au play beton bor boro pada pi ko hanmen ko para bangla le pop shibun daga jing purkhat daga tin dagi kam daga jing le klet daga jing le palat junga daga jing le palat junga daga jing le palat bakrau junga namar kata akarpat ya kamaria Bakhuid kabayai sa ka teisuti ya ki angel bakiriu kuj pada pi ko hanmen ko para bantuan ke bentai junga how try blay jungi Play badan bor bal wani sunayani parangala ma ki pop jani unialam ke ni shaga jingin bang jike amen try can drat go blay isne yagi try can drat go blay isne yagi Krisamat, go Krisaram, go nong penim jongi penim yangi. Strike and drat go blame, isne yangi. Strike and drat go blame, isne yangi. Krisamat, go Krisaram, go nong penim jongi penim yangi. Talk with the end to wine. The wine and the jing to mushime my very family one, but the middle of good. I just not the cool issue. Or that the cool are the jing to motion, being essential. Or the family judge. The wine and the give a family a ship and not a ship. And yet, I think that the wine and the by you can mention that in this is a jam. Koblay Jungabor, Kotumay Jambaro, Kababhatam, Dobasia Pagidono Juni, Yakajini, Yakatan Jami, Badaiva, Dakajinoi, Jamajiri, Menpensan Hangi, Yakiki Badoti Baba, Badakajin Sumar, Badjin Sharai Jami, and Yela, Yakata, Kabamera Pensan, Dautrai Juni, Jesus, Praise Jami. If I can pass it, Sharai Kapani, Akajina Kaway, and same Bakhuid, who play, you know. Amen. Kajing pulai na kashti Nyngkong jong Paulus Bakhuid se Kristana Thessalonica. Kalanong kabasawit kot bakhalai ter do kot pra. Nimkwa bapinam tipo para syapang kito kibalayot hiano. Kenang bapinam sngosi kum kiwepat kibomdon jingkermen. Namar ba ninyej ba ujisu ulayap barulamipan. Bat kum taro da ujisu ublay unsawan lamlem batu ya kito kibalayot hia. Ya kaningin ong hapi da kaktin jong utray ba mangi kibadang im ya kiba en sedang pensa hado kajingwan jong utray. Ngin yo lay shua ya kito kibalayot hia na ba utray dala dehi unwan hiar na beneng da kaktin ka hukum da kasur akhangel bada kajing sawa katuroy ublay badi kito kibalaya pha ukres kin samipat Nyngkong nang ta samangi kibadang im ya kibadang pensa en simno lang bad ki ha kilo banya kendo yaw try hasun benang bad kumta in se don rengkat bad utray si junom ti itu ya pentingan markel yang da kine ki kenten kaktin jong try Nisongo hiau blay. Sam kendai pun riu nomor nyuspa profusah. Nyuspa profusah. One lam should try, pi bendriu. One lam should try, ya kanambat burom. One
Wan lam shu try ki jin knya haying utrai wan terwa la ka ngu la ka dem jing roi temai tur wai hu try per te baro ala ka sngi ker ku ker teng ba jing penim jong u wan lam shu try pi ben ru wan lam shu try ya ka nambat burom wan lam shu try ki jin knya haying u try wan terwa la ka ngu la ka dem haki gentil pen plaki gang pela utrai bade ya robating na lor ki blei baro wan lam shu try qui ben ru wan lam shu try ya ka nambat burom wan lam shu try ki jin knya haying u try wan terwa la ka ngu la ka dem Hallelujah 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 Ya kalenti jong me tok rau ba to ikai Kai jing shisha jong me kan tin ya nga ko try Hallelujah Hallelujah Utrai undon rengkad bat pim Rengka bat piru ka jimpuli na ka gospel Bakhuid khat kum u Lucas Kaburam hame katrai u Jesu ulale shaj Nazareth ha kabala pensan penramba yavu badulale sha ka synagogue kumba ujule ha ka sngi sabat badulayang ban puli bad la ai habu ya ka kitab jongu nongya tulupa Isaiah ula plead ya ka kitab badula shem ya ka jaka ha ka bala tho u men siem jongu trai u don hanga na marula pensle yanga banyalap ya ka kubor baba ha ki baduk ula pa yanga ban penbana ya ka jinglight luid ha ki koidi but ya ka jingi mat biang ha ki matla but palait luid ya ki tu ki basha ban bain but ban penbana ya ka snem ba pediang hun jongu trai te ulakli yaka taga kitab ulaino yaka hawunong sumar badula sham but ki kamat jong baro ki badon haga synagogue kila peshawu dingong kumda ulastang ban kren haki mindakasni yaka nega jingto la penurlong habayusno mapi but baro kila yaro yawu but kila snow sho jingmud yaki tin start kibala mi naka shindur jongu but kila ya ong hato une umde ukun jongu Joseph te ula ong haki kalam artatin pin ong hanga ya kane ka power ko nong pen kia to pen khoit yalade ya ka ba ngila yusngo ba melale ha khabarnom to le hangni hasnong la jongru nangda ula ong shisha nga ong happy omdonu nang ya tolopa ubayoburom hasnong la jong Henry hagejing shisha nga ong happy. Ladon shibun girikende ha Israel hagapor u Elijah. Menba la penrang ya ka beneng hadulaisnem Henry banai. But ladon ka nemsuni ka bajur kerleng kari. Penban ya u Elijah shimpa shakawe naki Henry la patang sha sarapat. Hasidon shakawe ka briu kabasa rigende. But ladon buun ba
gibasa nyang lingkut ha Israel ha ka por jong nongya tulupa Elisha. Penban wat ya uwe na ki amshim la penkoi. Laitang ya u naman unong Syria. Habakila yosngo ya kane baro kibalodon haga synagogue kila dapda ka jembitar. Kila yang joy but kila shop yavu shabar kashno. But kila yalam ya u shakliar ulum. Ha uba late ya kashnong junkie. Kanamba kinyo ban kenyat ya u syariat. Henry upat da kabayat hapadeng junkie ulalate laka linti. Ka gospel jong utrai Kacing ro ya me ko Chris. ko himmen ko para bayit ha utrai Jesus Christ. Ka jimpule mendakasngi kahikai yangi ya ka jinkardor ban pediang ya ujisu namar bale ladang ngim pediang ya ujisu nginom yomad ya ka bor janga bane bar nginom poisha bane klam jisu ngimla ban poisha bane klam jisu nginom light luit naka jingte jingkum naki pop naki jimpang jingshitam bad ngin sakut kum ki beriu ba im klamblay ngila yos ngoy naka gospel u Jesu ula wansha Nazareth la dap da ka bor jung men siem Bakhuid kaneka jimbatay siya panga gospel kakikay shay kadar u Jesu ulong uba pensole jung ubalay badu Jesu ulong u Chris badu Jesu ulong u Messiah badu Jesu ulawan ban penim yaki brio baro ba ngindu poy syaka senda jongo belai Henry kaya kabala jia habau Jesu ulawan na Nazareth ki brio ki kindait iyawu penban kim tre ban pediang iyawu bat ki ong ngidon shawai pat kalindi ngidon shawai pat kalindi kabala ban yalam yangi sya ublay badu Jesu ula ong syai kadar kane kalong ka jimma kabaki paid Israel kilayomat habaki kindait yakinongya tulupa habaki la kindait yaka surjong ublay ubleru ula kindait yaki ngiyus nguru naka shiti shaki Thessalonica u Paulus Bakhuid u ong manoban Lait-im manobalaban mipat badu Jesu manobalaban poy shabaneng tangki tu kiba pediang ya Jesu tangki tu kiba ngeit hau Jesu tangki tu kiba yap badu Chris lada mangabad mapi ngim treben yap badu Chris ngikendai yaka bainong jonga jingim jongi ngikendai yaka jingim lawe jongi ngikendai yaka baneng ngikendai ya ublay namar ngilaban poy siya ublay ngilaban poy siya baneng tang lemba u Chris nagadaka daw ngi ang u Jesu ulong unom penim bamarway Henry kajingsosi kabaminda kalong buon ki beriu ki persyang ban im kalam ngeit hawu Chris buon ki beriu kim ngeit ya ka gospel buon ki beriu ki jid ya ka gospel buon ki beriu ki kendait ya ka ba u Jesu hikai ko himmen ko para lada mangabad mapi ni jid ya ka gospel tang ka ba ya day bad ka jingim jongi nginang kendait ya u Chris ladangi im kalam pediang ya u Jesu haga jingim jongi habangi yap kalam Jesu ladangi yap kalam Jesu haga jingim jongi ladangi yap kalam ngeit hau Jesu nginom mipat na kibaya ka jingyap jongi kalong ka jingdu jingdang kalong ka jingjod jongi bad ka jingim jongi kan kut da ka jingyap Henry ladangi yap badu Chris ladangi ngeit hau Chris wan hadin ka jingyap jongi
ngiron ke jingkermen. Ngiron ke jingkermen namar bale, habau Jesu un wan hiya rengkat bat ki angel, un kersiu tia ia kebayap rengkat badu. Takabam mud, kilaban don buun gibriu hakane ka parte. Kibam kitia. Kibam kitia, bat yaki uble unum kersiu. Namar bale, kilayap kalam kris. Nagataga daw kane kalong kaba kongsan ban sautu, wad yaki tu kibam pat pediang hadu minda yau Jesu, kideben perkat arsin minda. Ladapi sautu yaga jingkar dor jong kane kaktin. Lesing idon saudong jongi, buon ki himman ki para jongi, kibam treben pediang yau Jesu, kibam treben ngeit hawu kris, yakiru kideben yo yakane ka bor. Lada ki yap kalam ngeit hawu Jesu, ka jingiap jongi kalakut. Ka jingim jongi kalakut. Nagatagalaw Jesu laang, haba unaman ulalay shawu Elisha, tang unaman ulayo, iyaka jingko jingkia, wala dadan buon ginong bapang nyang lingkod ha Israel. Namar, kita ki bapang nyang lingkod ha Israel, kim shimla ngeit ha ubale, kim shimla tur shawu Elisha. Henry unong Syria, unaman haba ulalait shawu Elisha, ulayo pediang eka jingkoy jingkia. Hagaju kadur Jisuang, haba u Elijah, ula shem eka nemsiniu, ba omdon di, ula leisha ka rikende ha sarapat. Tangka rikende sarapat, kalayo jingurku, hapadeng baro ki jinge kaba ki briyu kila yakandu. Utrai ula kindiu buram yaka rikende sarapat, ba ka jimbam jonga kamshim lalud, hakata ka por baro jonga nemsiniu, lais nemshiteng. Namar kalangit hau Elijah ba ulong ubriyu jongobale. Badu Jesu ang yaki paid Israel, yaki nong Nazareth, pim shimla pediang yanga ha Nazareth, ulakran syapang gibriyu na Kapernaum, makiru kim shimla pediang iyawu, kito kibam pediang iyawu Jesu kinjot. Ha gibriyu ha Kapernaum, kila jot tiyaw. Omdon nam kaburom, ha kibriyu kibala im ha Kapernaum. Kinong Nazareth, buon kibala kentay, but kilayap, kalam Jesu. Ko himmen ko para, lese don ke jengkel le kaba wan shangi. Hato baro kibriyu kin light im. Hato kibriyu kibam pediang yew Jesu, kibam ngeit hau Jesu kin light im. Ke jubab kawan shangi naka shiti jongu Paulus Bakhuid Thessalonica but kumjuro naka nega gospel kalom kito kibam pediang yau Jesu kinom light im. Kito kibam ngeit hau Jesu kinom light im. Kabam mod light im hangne kinom mipat. Kinom mipat na kibayap. Kabam mod ngila bandon buon kibriyu hakane ka parte kibam nom mipat na kibayap. Haba utrai wan ban bishar ya kibayim pat kibayap. Tanggi ba pediang yaw Jesu, tanggi ba ngeit hau Jesu, tanggi ba yap padu Kris kin mipat. Ba ngideban itu yakane kajimaya haki himmen ki para kibam treban pediang yaw Jesu hado menda kibam ngeit hau Jesu. Namar kane kade ka kameram chongi ban penbriang yakane ka kubor kanamba makiru kin yap padu Kris. Makiru kin ngeit hau Kris. Makiru kin light im. Namar u Jesu ulawan ban perlight im yengi. Henry lada ngimnge nginum yo mad yakata kabor. Tangi ba tur shaw Jesu. Tangi ba piam yaw Jesu. Tangi ba id yaw Jesu. Tangi ba yo pediang yake jimben slain yaw Jesu kin light im. Tangin duai hakane ki yukerish Bakhuid. Nakabenda ba oro ki jait ben ri saudong choni. Ni duai nakabenda ba oro ki bam padde kristan ru. Bakinyo koloy yakane ka mensiem kabawan nakatinu try. Yaka jingi kai kabawan naka gospel. Yaka jingi kai kabawan naka jingto Bakhuid. Ba kanamba kinyo jing start jongobale. Haba ki dap naka jing start. Kin sastang ban tu tang u Jesu marway ulaban penim yangi. Jesu bet id ngis ngongo yeme nakabinta ka nikaktin. Ba mekar kai shahi kadar.
ban light im ngide ben ngei ban ngide ben eat ban ngide ben im ban me jisu hakane ka por ngidwai na kabinda baharo ki himen ki para jong shu ya ka jingei chungi pau jisu ulong unom penim pamarwe chungi ngang ngei how play upa badon bor baro unong tau ka beneng par ka kindo but how jisu Christ upun pamarwe chungu utrai chungi yau bala puna men siem Bakhuid yau bala kana ka Maria Teisoti yau bala shale ben o Pontius Pilatus la sanar pnayabu la yap la tep yabu la kiasha kibaya aga Sngi ka balai la mi pat na kibaya ula kiu shabaneng usang shakamon uplay upa badon bor baro nang tawun wan pat an bishar ikibayim pat kibaya angin ho men siem Bakhuid aga balang Catholic Bakhuid aga jingya silok kiri Bakhuid aga jingma ikipop aga jimmi pat kado aga jingim bam jikut amen. Lai sepatnya pukuntai. Pedang kopa yupu batlem medu kunu balaknya jing terwai nguhame ba imbat ba shisha priang namar ka pop kasang priang namar ba yadon lang kiriu nge krisan baro badang imbat baklat no mentoy patkan penyok kajing im kabam duno ko himen ko parang tongin duai baga jingnya jonga ba jampi khalong ka ba pdiang phun hau ublei upa badon bor barong to try pedeng kajing kinyane ti jongpi naga benta kajing ro ko burom kerteng jong u kajing mentai ngi pada kapalang hui jong baro kawei ko blei ko nong seng ya ka jing mane blei ba shisha bat ya ka jing sup to ai ngi karpat ba dakane ka jing tarwa nginla banai kangu kadem kabade hok hame ubakrao kaburo ba da ka ba yo binda ha ka ne ka jing maya bakentang enpel pinyatali yangi da shisha ha ka donut bat ka mensian da u Christ utrai jangim amen. utrai undon rengkad bat pim Rangka bat piro to kentiu ya la ki donut ikan tiu ki shau try tonginai ngu ya utrai ublei jangim kaisong hok bat kadei da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadeti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrat ko pa Bakhuid ko blei badon bor bat bam jikut namar ha ka jingid mela tau yau bentrio bat habala pendram yau kat kum ga hok mela sis pa yau da ka jingi sene lemba utrai jongi u Jesus Christ lemba jongu ki angel ki aro ya ka buram jame ki hima ki demmane bat ki bor ki kinyo ha ka ma jame kabaneng bat ki bor kabaneng bat ki sarapim bala kerko ki amane rengka daga jingkomen ngi kar phadi me to ai bagi sur jangi kin ya so bat ka jangki kat bangi pen bana daga jingero bas ngevre Bakhuid utrai ublei kipan neng pertai sawada kaburam jome Osana, Osana, Turai ublei shajro Osana, ublei juno Enyaro yubawan Aka kerteng utra
kaburom jome Hosanna Hosanna Turwa yublei shajro Hosanna yublei juno Kohimen ko para duai shirhem Trang yau men sim Bakhuid Babar ki briu kindap daga bor jeng men sim Bakhuid Bakin pediang yau Jisu Palong nom penim Knamba kinum jot haga jingim jengki Dashisha melong Bakhuid katrai katamei jong ka jing Bakhuid barong Namar katangi karpadia me to pen Bakhuid pen kandang yakini ki jing tarwa jangi da kaba pa ya umen sim jame kum ga je halo jangki bakin kalalong yangi kamet bagasnam jangotrai jangi o Jesu Christ Hakapor baladino yavu badala ka mons ngba ula pediang ya ka jing shashito ula shimya upu badaka baingu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u ong toshim batobam na kanepi baro na marka ne kalong ka medjanga ya ka banaiti na ka benda jumpi Hagaju ke rukamendala le bam ulashim yakakuri badda kabaingu biang yame ula ayaka hala ke senran u ong tushim batu dina kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutang batimai bad bam jikut yakaben penmi nagaben da jumpi bad nagaben da ki babun nagaben da ka jimap yakipop to le yakane ban ken mau yangam Kos namba kardor jango Chris, ta pen Bakhuid yangi, pen Bakhuid yake men siam hadim pen Bakhuid, pen koi pen kia yangi, yada yangi na ubamen. Kajim maya jong kajinget. Atasin bangi bam dune upu Bad ngidina kane kakuri Iben bna kajing yap jong me ko try Da du Namar kata ngi ke ba pen menda ya ka jingia bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem namar mela new yangi ki ba bit benya hakama jamme bad ban shakri yame da ka bas ngi verit ngi karpad yame bangi ke ba yo benda hakamet bad ka snam ukris ngin long ke bela penya tele kave da omen sim Bakhuid token mau ko tra ya ka balang jamme Kabala priang hasotala kaparte, but the penjana yaka haka jingid, Rankad Badu Francis upa Bakhuid jangi, Wilbert Marvenu Bishop jangi, but Baro kilingdo, but Kirinium. Token Maulem ro yaki himen kipara, Shinrang but kinde, Kibela Yotia Dakaba Kurman yaka Jimmy Pat, but Yabaro Kibala Kalat no haka jingis ne jamme, Topadiang yaki, Shaka jing shai kakuma jamme. To isene yangi barangi karpadiame, Barenkat but Kamaria te soti Bakhuid kakami jangubale, Ujaso Bakudo Kurim janga. Ki apostol Bakhuid, u Francis disease Bakhuid, but Bauru Kirikuid, Kibela Pensova eme pateng la pateng. Ngin long ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jikut, but bangin ra but pendon buram me, da ukun jamme u Jesu Christ. Davu lembadu badhavu, kallang hamayu blayupa badon bor, hake jingelong kaway jungamen sim Bakhuid, barro kaburam bat ke jingero, jinom la jinom. Amen.
ko himen ko para tong in duai nagabinda ba or ke jing don kam jungi duai nagabinda ke jingker ku halo jungi bai pai bai duai nagabinda ba or ki bam pat long kristan bakin yo pidiang ya jisu ha ke jingim jungi duai nagabinda ka bible convention ha ke ne Sngi sai jain duai ba bun ngot ki brio kin yamad ya ke jinga e ke jingker ku ha ka men siem ha ka met ka pa jungi ko pa jungim Uba bening kalong ka Bakhuid kristan jumi. Kan wan ka hima jumi kalong ka mon jumi ha kan dau kumba ha bening toai yang imenta ka jimbam jungi ka bahala ka Sngi badama yang reng khang jungi kumbangi ro ni map ye ka bele sniu yang padwa telam yang isha ka jimpen shoy and rei ta polite yang na ka basniu top polite yang ngi karphat ko trai na ki jing sniu baro ha ka jing spurn jamme toai jing suk jing sign ha ki Sngi jungi kanamba da ka jing arab ka jing isne jamme ngilait baro bona ka pop bad ngi yo jing da na ki jing jin jar baro ka bangi da ngap khme lendi ya ka jing garmen Bakhuid bad ka jing wan pa jung nong penim jungi u Jesus Christ Namar ke jungme kalong kahima ke jungme ke bor bat ka buram chunom la chunom. ko trai Jesus Christ me ubala ong ha ki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe de ki pop jangi henry ya ka jing ai janga balang jamme bad ha ka jing spon jamme to ai ha ka ya ka jing suk bad ka jing ya tale kawai kat kum ga mon jamme mame uba im bad basansha junom la junom Amen. ka jing suk utrai kandon barabor renka bat pim Ringkad bat piru. daga bor jungu Jesus Christ tongin pai shaki himen ke para banai jing suk ibe ibe Ko kun lang bro me bakit no ki pop ka perte do se ne yangi ko kun lang bro me bakit no ki pop ka perte do se ne yangi do I jing suk yangi hakumi ukon lambro jonga ble hakumi u nompenim bamarwe jonga parte ubakit no yaka pop jonga parte bapenim yangi bapenmi pat yangi na ki bayam sukito ke bala kot shaka jingka wai jonga ukon lambrot ko kanrat kablong besong hom paman ru ko kaying junga leisong taragatin ka sim junga ka sakya hi met pagas nam jonga Christ kan riya shaka jingim pam jonga
me benda pen biang yang atrai dai ka jing I jing spoon ba jing is ne ngam tgan su le kwa jin di ya jing I jang amela te se daum ngam na po mau sian me pendap sonya ka kuri jonga Ablay ko kun, ablay ko men siyam Bakhuid, imani yami, iit yami, mitrang yami, pag-isnungo yami ko Jesu, nakabinta ka jingay mo, riyang ibay ipaybay, lembak na kayo Kirish Bakhuid, shimdi pura ka men kapar jangi, shimdi pura ka men siyam jangi, shimdi pura ka jimur jimbar khan jangi, shimdi pura ki inga sem jangi, shimdi pura ki kamigi pagi, himen ki para, ki kon kikti, yaki bayit batoin jangi, shimdi pura ruya mahoro ki kon, ki himen ki para, ki bampat pediang yame haga jingim jangi, bat kamda me yaki to ki bampat long kristan, ya iti yaki baro shame, bakindup yo eka jing soto, bamelongo belay bashisha, bamelongo nong penim, bat tang lemba jame ngidon ka jing penim, Jesu bayit, karko kardo yaki bapang ki bashit tomru haga ju kapor, kito ki baran kapadenge jing jin jar babon jai, menang kener laga tejo me, bat men kataya ki baro hagane kerlema, menang kataya ka rikasi hills baro kawai, menang kataya ka India, menang kataya ka Perthai baro kawai, menang manrai ka jingala haga jingem jogi beri baro, wanra ko Jesu jing suk, wanra ko Jesu jing goi jing kia, wanra ko Jesu ka jing shai ka bashisha jame, babaro kinyo I ba melong ka jing shisha, Jesu bayit ay boring I bay pay bay menda, ay boring I bay pay bay, kamen siyam jangi, hallelujah, 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 Jesus, 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 I boring Jesus, I boring Jesus, ben God, ben Kiayang Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. To nginia duwai. To ai ba yaki jingi ringe jame ko trai yaki ba mepsa badai jingim daga jimbam jangak tin jame badga sakramen bakinja bene yan pinmen doi shibor yaki da kat kini jingai bakarau naukun bay ir jame ba en pelong yangi barabor kinongyo benda haga jingim jungu uba im partsansha junom la junom Amen. Utrai undon rengka bat pim Rengka bat pim Blay badon bor baron karko yapi uppa barukun barumen sim Bakhuid Amen. Yale suk ban pen bana yakakubar babhajung utrai daka jingim ka jampi Isongo yau blay Numbar laispa arpupra Laispa arpupra Te lang yang iko try te lang yang idu kentri jingi bangim laptar te lang yang iko try te lang yang iko try te lang yang ida jingi don't tangu way ublay don't tang uwe utrai don't tang kawe kamen namar katangi arwai telang yang ikut try telang yang hidup kendri
jing it bangim lap tat Telang yang ikut try Telang yang ikut try Telang yang ida jing it Aburam hokpa perukun amat sim Bakhuid Kumpar kolong hamba Nyngkong kucu mental barabor jenam la jenam amin. Enjarok yo try Yesus Kristus jenam la jenam amin.